Assalamu alaikum, урматтуу мал чарба көрөрмандары, каналыбыздын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Экраныңыздарда турган ушул чоң уйлар, саан бооз уйлар сатууга чыгып жатат. Назар салып көрүп туруңуздар. Чүй облусу, Сокулук району Студентский айылынан чыгып жатат туугандар. Мынакей бооз ээси маалымат берет. Экранда номери бар, чалып сүйлөшүп содалашып алсаңыздар болот. Баягы жакшы уйлардан алам дегендер болсо көрүңүздөр. Бул жерде эң жакшы уйлар сатууга чыгып жатат туугандар. Караңыздар ушул сарайдан. Видеого лайк басканды унутпаңыздар. Мына момундай болгон Норвежскадагы порода уй бар. Булардын бойлору 1.40-тан 1.50-ге чейин чоң уйлар экен туугандар. Келишкен, аркаларынан да карасаңыздар болот. Ээси толук маалымат берет. Кайрылыңыздар. Жети область доставкаларын уюштуруп берет туугандар. Мындан башка дагы уйлар бар, анда эмесе көрүңүздөр. 12 август 2026 жыл. Ушул уй сатылат, экинчи туут, үчүнчүсүн туйт. Баасы 310 миң кеми бар. Жерин салып баштадым, мынакей буюрса. Каналдара. Баасы 310 миң кеми бар. Галыштын 30 литр sütü var. Birinci tuğut. Boğası 350 ming. Kemi var. Targalı oy. 30 litre burada sütü. Üçüncüsünün tuğulu. Boğası 400 ming kemi var. Sekiz yarım ay boğaz. Üçüncü tuğut. Boğası 450 ming kemi var. Bu üçüncü tuğut. Norveçka. Burada 8 yarım ay boğaz. Boğası 400 ming kemi var. Şivis ikinci tuğut. Burada 8 yarım ay boğaz. Boğaz 880 ming kemi var. Çorna piyastır. Üçüncü tuğut. Vot tuğuyla turat bu. Boğazı 350 ming kemi var. Çorna piyastır. 8 ay boğaz. Daha 8 yarım ay dese de bulat. Üçüncü tuğut. Bunda boğaz 350 ming kemi var. Uşul uylar satılat.